musola. Walang mah, kurang brau mah. Hung mulai abiat Nadin. Sini aja. Namrat tu. Mẹ mẹ. Yung baik nama, betai nak sepang musola. Tato. Prolog baro. Pihak penyepik ini ke advertise sepang musola. Ba usola ulang lut banset sip banset kat berpikwa he banset tang ba usola udang dong cu ya ka bentah ka bakam klan Siap, maka kami pe betai mengah. Prolog bro hap ia pe ikan ka. Advertise bak long tang niat sekon ni tang niat minit kalong ba dan kam susu sepang usola. Ni không bala thạch kita. Elo. Noi. Lunok kita. Noi. Aduh, hopi. Itu siapa? Kami ni Royce ni. Kita lihat bol. Mau dia melen ni ya tasya setengah apa? Ya ul ya hap ya. Misal dia lagi kuliul. Toba ngalah sentuh. Topik pen nak tahu saya wasit kah? Boleh. Kering. Apa anda kut kam mi Perlok bro, kumba pila yo i ketua video keba ngila. Ya kendiat. Te usola ulung badan kan bah kajeng klinting ne. Apa sip umpiang pila man kut yo usola.
Bat sata ya ki. Bat sata ya ki nak tu ba ti ba fruit. Nah, nano ru la kan ta. Bat berolok mau ha ba usola. Ula menyerat. Keno kapor ba fitting ni shitting untuk tak usola. Bat fruit tak untuk uyarap ha. Ulong badan kam ha usola. Bat Tomaksudnya klui te tak no. Tangan dia aku beli sibon. Oh, teh tambah watlet, subscribe, dan like.